kaunti ya West Pokot runirikitie gucokereria cikaro cio na ni thutha wa gukorwo hingitwo kwa ihinda rĩa mweri ũmwe na kuria makoretwo magitetia na makiria kana gukorwo magitetia wabici ciao harĩ na ningĩ urutire wĩra wao makiuga atĩ ndwagĩrĩire gukorwo kana ndũkinyanĩire. Gũkĩrĩ ũguo nĩ magatarĩirie atĩ kana makĩaranĩria na andĩki a mohoro nĩ matarĩirie nĩ marĩkĩtie kũgĩa gĩikaro na president gũkũ magĩthiĩ na mbere na kuga atĩ nĩ megũcokereria wĩra no makĩũria commissioner wa gĩcigo etĩkĩre kũmarũmbũiya na makĩria ũhoro wĩgiĩ mĩcara na gũkinyanĩria mĩoroto ĩtiganĩte na makĩria ĩrĩa meranĩire. Tulikuwa tumefunga in solidarity with our colleagues na tulikuwa tunapigania maslahi ya MCS hiyo siku. Mmoja wapo maneno ya reimbursements na mmoja wapo pia ilikuwa maneno ya mshahara na vitu zingine mingi zilikuwa zimekuwa documented vizuri na viongozi wetu kule national. So kwa hiyo muda hiyo yenye tumekuwa nje, sisi tumekaa kwa muda, tumeng'ang'ana mpaka tumefika kwenye tumefika saa hizi. So ilikuwa imefika wakati wetu wa kuresume bunge, so tumeresume leo. Tulienda mapumziko tukiungana pamoja na MCS wenzetu Kenya mzima kwa sababu kuna mahitaji ilikuwa tunahitaji ama welfare yetu kama MCS, na bado hata vile tunarudi kushughulikia kazi ya county kwa sababu wananchi wetu ya West Pokot wanahitaji tufanyie kazi. Tunafurahi kwa sababu serikali yetu ya county tunaendelea pamoja vizuri. So nasema leo tumefurahi kurudi kwa pamoja tukiamini yale mahitaji yetu kama MCS SRC. Tunazidi kuomba watujali, watuangalie kwa sababu sisi ndio tunafanya kazi mingi sana katika community. Rĩu tukiuma mũno cio wa West Pokot tuthi na mbere nĩ atĩ andũ